Ni wirigiro boko murathiria umwega wa Meru Tv no ithrete wina kagita gake gauka bitikiri kethera gikugwata gene kirinteto cha Meru Tv tha imwe na rwa kuri tariki 16 mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 kurukinga kurikana bekothwa kiana na botu kurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya kana website yetu iria ni merudigital.co.ke rietwa ukambita Gloria Mwirigi na jija ni jamwe jijara twithirite tugikuthuranira. Meru koruo bachumirie magita kwa magita kuthimirwo murimo wa nyimba. Akariba muri nyaburi kuri thirikari ya Meru iruguru sibitari ya itura riu nyuba wata utungata. Akariba tharaka kwa mukirabia kuri bia uteithio kuma kiri thirikari nene. Na tukiambiria ni ati murimo wa nyimba ni jonekene juri watibonere kaunti ya Meru makarika janto gukwa kumarira murimo juu jagita na mbere kuongereka ntuko ogwa ntuko irinjira imwe ya kuthomithia Meru mantu jako ni murimo juu na njira ya kwirigiria muno kiri antu arume baraka ingi batendaga kubojwa thiria miri yao. Daktari munene kuma sibitari ya St Peter's Orthopedic Madira naritete Moritani kire Meru akioria Meru batiga kire kwithwa bakiumagaruka magita kwa magita nikena bakomba kwithwa bakire ithwa murimo jona kuga indirajo bakwithwa jukimenyekana akagita kario muntu nombaga kwithwa akiora. Jari mweri jwa Moritani mwanya jigi murimo jwa nyimba Daktari Robert Mwangi kuma St Peter's Orthopedic Muthiga na chumiritie kwariria manto jia nyimba iria yonekene konyarira Kenya na kubatiga barinkiankeo kinyanyuma ya kuthethera endo bao. So this being cervical cancer awareness month, other than cervical cancer, we also have other types of cancers, including breast cancer for women, including prostate cancer for men, lung cancer, and even esophageal cancer. Kirianto akaonde atariritie uria murimo jwa njageria na njira mwanya chia kukabanira na juu. Meru County iri imwe ya county iria irumiririe murimo jwa nyimba muno nyimba ya nyonto na kiega gia uchiari kiria koro. In our country, Meru County is one of those counties which is leading in cancer. In terms of gender, male and female. In females, the leading cancer is cervical cancer together with breast cancer. Whereas in male, we have prostate cancer and lung cancer. Mwangi hari na mataroja akiria Meru akeborio bachumiria kuthima kwa magita ne ukenda bakebokana no gwatibwa murimo jo amjo kamenyekana kagita kario no jorigito na jokora. The common signs and symptoms of cervical cancer mostly it's usually pain within the pelvis, pain within the lower back, foul smelling discharge. At times patients can also complain painful intercourse in women who have multiple sexual partners. For those women who start intercourse at an early age, also predisposed to having cervical cancer. Those women also who tend to smoke or consume alcohol at times can also predispose them to cervical cancer. Prevention of cervical cancer mostly is through screening of women of reproductive age, and also the government has availed HPV vaccine for children of ages between 9 to 12 years. And as healthcare workers, we usually advise on early screening, because cervical cancer is one of those cancers which, if it's noted early, it can be prevented. I'll urge all women of reproductive age, we as healthcare workers are ready to tackle and fight this fight of cancer. So I'll urge even our females out there, our Kenyan females of reproductive age, to avail themselves in our healthcare facilities and undergo screening.
Also advise the government, hospitals, churches, NGOs also to team up and partner in this fight against cancers. Nkiripotera nteto cia Meru TV ndiako adietoa ni Mwirigi wa Charity. Na tukitigana na ripoti ya Mwirigi wa Charity, tuitite na mbere akariba Murinya giciko muge kia Bore kaunti ya Meru ni bagoteta ni untu bwa gutegenerwa kwa hospitali ya Murinya ire yakirwe miaka 10 bakiaria ni bathomite thirikari ni untu bwa miako itina kigunikire mugongo ondi bakugenda ngendo ndaja kuthogora utungata bwa ugima bwa mwiri nandi ni bakoria atongeria thirikari ya kaunti ya Meru bombe kuthwa baki baraitha na riitho ria kiao. Ino cibitari ya Murinya retokete kombia mona nyomba ya nyoni bakiaria kariba Murinya bakuonania kiao nontu bobore irato bio bikuthirira njirani batetocheria gogotirito na batigite cibitari re karibu nabo ikwethero kuumarira yakirwe tanoro rugurwa cibitari gutira ona daktari na ne onda ugakinyeta rugurwa ora yakirwa ake nera tigirwa gutu guntu ethithirwa buriku kana buriku ni akimiake meraja mono mbuga nte kulikana bwega lakini 2010 nara no twari on process yewe gwaka kwanza iro ri twaeja na into biria twatethagia nabio yote na ndi mataraja nyoni na kinya kurara nyoni uno ntuni ugeta on chumara ira ventilation na nawi kamatuka nyoni ko iri au yakirwe ina miaka mugo ithatu ina gutinda daktari yaumire inyeria tu tuona kinyombe au tuiro isibitari atuje mandu yayo nkuruki au sibitali ore yarugurwe nura wali ombere itenderea yaruguruka yako yakirwa na gutathi akawira yeza utendawa na geto miakorwa na makansula MP na tibwire kurwa nabo sibitali Murinya tigirirwe kawira ito akoro batora gutega sibitali eje eteke thirwa indere irara aja nyakirwe ura wakirie kawira tejo tega nambi teu sibitali indere iraraku otembi otemu sibitali Nkuruki bakuthetekira bakugathirikari ni bateyanirite muno nontu bwa rukorwa rwi thokoni eno na amwe no gubatire nkinya kioro gia gutumira thokoni inya ite kioro nanka yani nyindigara ndi mwana biashara ndi mwanka ligari ntore imarket kariaje inyete na kioro sometimes tweta kuromba bioro kwantu na rimwe nyore toke ngoko kethikingirwe ningwerwa no kwerwa situation ya mtu ena akienda agwiteria alafu akenda kioro kingi ndato negututhuria sana Murinya ada Murinya kioro kiojulire na matete kigituru kangi tigira kinya monerie tigira ya Murinya ete kiara watuteja mateo ene auri na ndikona nyari mwetare kwina kolera no twaje winya tu ya tarine sana ntule ne Murinya itukuromba MCA wetu bagwatete na governor batwenjire piti ya mateaja na bachoke batwandikira mtu monturezi okwegera tauni ne yetu tutikwana baturetera mtu aimponti kuma ome eja kwegera Murinya poroti ejo uwetura kumeturaga ite kioro poroti ejo uwetura ite roje na tuketha tu na kioro na roje ingwetikia maendeleo jamba kwithira jakioneka nkurukie u kwa u itushughulikirwe ngavana wetu abange bwega atushwire kioro na kinya roje atushwire ro market no tukwena roje tukuraja rosefa na roje ruru tetethaia muntu onda no tuirwa mbesha no mbukire na rwa nketha ntuka ina mbesha mukone kwa u ntiona roje ntuku eu na ito bangirwe ithirikari yetu muno ngavana na MCA wetu bwana Jacob Mwirigi batwakire kioro na batwikire roje rwa market kwanza batu ito makete muno no tukweka murimo kange tukua kaende egu bwaga itika gwetwa ngai kabiko uga gwetwa na kamurimo ka itogira kinyaka twejera na antu batena kioro na antu batena mubango kwa ito kwenda kioro kya market seriously indi ni romba ria kariba bakiri atongoria baoko bathaura murigo uyu muno kubaraithiria mantu na cibitari ino kuromba tutetheria au MCA wetu Mwirigi na rendikiri wetere daktari na ndawa tuthiga gwita kuraja na reke andu na Meru general turakue tukatu na cibitari yetu atugeta au una ndete nyoni cia kairo ibatu twakairo tutetheka itubu thirikari ne tugererie muno mama county wetu ngavana eja tutethie tukundaire ndawo
Kumantoria Murinya nkiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Bamwe bakariba Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ni bamukirite bia kuria bia utethio kuma kiri thirikari nene kumania na mpara nene iria bagukurukira irimari akariba bakiaria na andiki beto bantito ibombite kuthurwa bagitariria kuma mbure kumba kuthurwa ikigita mapema kana kurio utekio baromba kuthurwa bagikitha mwandiki wetu wantito ndagara wa iguna na gututariria nkuruki. Kumanira Kenyamara keyora kira kithiete na mbere kurumira ema ya migongo kuma ntere cia Tharaka indi ntugo ye mtheci ari baba bagunikitanirie bamusanda kuma kiri thirikari nene na no ntono akari thiete na mbere gutema ntame bakiuria thirikari gutigiri bakuongerera ibi nikenda bomba kwithora bakigunika ngore wetu kuma rais wetu Mheshimiwa Ruto kithore kindiki mangabana muthomi njoki bondi bae batwitige nuntu ba ukame bwa bwi Tharaka baturaithire na bantu meto monde matwina mo baturaithire na ubore na basuzani muindu ito na matwewe nikia toretere ni bya korea pototethie kinya ana beto sukuru ito nonto sukuru kiumekio kengyo kethero be sukuru totiko me abacoka nambi kanyuga kaka kirumiri munini wa Chibo kuma kithigiri Madam Penina tukomba kunenkera antu beto nontu ibenyerie muno iyora nontu ukathina gume ndani ya tori beto gutie kyo bena kyo na kira ntugo bero kakinya kuria Chibo na Chibo imbi yo wene yo tunenkere so inkoromba thirikari twegirwe kyao at least kinya tukona tha wero wishas baba gaturumirio ikenda tukomba ku distribute antu beto batiga kwiyora nontu bena thina ukari wogu akari baba ketheria mana kwithora bakianda mbure tiromba kwithora kigana gonto komana kwa gutike gintu bakomba kwithora bagiketha bakiuri gutigiri bakumenyera kira bena kana gutigiri bakuthiria gwamba ntere ino amuna bara bena kanyama gutigiri bagutethia bara bangi tuingi ire turandete bwega twari mabwega buna ngarama nene byatwika bitira kura itanusu kana robo ya bora tura expected tumboke tha irio bigana thina gutira ura mbora tureregagira na nuntu gutira ura bwa tureregagira kwina tuthina mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbure tiraya bora tureregirite kana tutiketha bora tureregirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kuri bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyumugi kagero inya mafini na nkobia wakomana bikibiki kamatete antu baerewa bathatu imburi nyoje kirito ngwega karatambo tanto na bakiarie iguru ria mbeca iri gwatawa na akuru iborete thirikari gutigiri bakongera namba ya akuru bara bakugwata mbeca ino ikwithira bamwe bakinyite mianka indi batiromba kwithira bakithongere mutaratarani ujo kuru baba gwata mbeca bagwire karibu bonte na bangi bakinyite mianka batandikite babati bongerwa nuntu kinya nawe tu gutigera akuru bakaimono baba gwata ngurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire bathatu na bamwe batio kinyiro nutebio na ibakuria bakurukia mianka na batikongero thirikari ni bati bongera mbeca cia koro ireku ona tigo itukoromba batongere ito are nio ntagwata ntigwataga nigo nuntu twara kwenda na kaitaki kathuku twendane orena kaya mora kaya ubantu athiramba gwetethio rongi nikena tukairamba kwa tutura ngiripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rieto indagara waiguna Mbeo mbithi barabakaraga mutindo kangange nyuma ya street ya Wakairanya Kanyoro ni bachumiritie na muthuro munene bakimeneria thirikari ni onto bwa kubathura rira bakwejana ngugichia miorandi ya witi na mbere bakeria na metha yetu ya ntuto na arwa muthenya bariuga makandarathi kana mukandarathi ureo ingugi ya kuthondeka barabara iria ikurukagira nyuma ya Meru Tv na regete kuba ngugi kunari bathomi inde jaga ngugi kiri akariba kuma ntereingi makomando ja ibombete kuthora bakiongera na kuga batitikirie barabara iji dire kithondekwa kithara batithra bakiewa ngugi Mraithiria umwego wa Meru TV ukamitikira nkomba kuthwa nkiumagaruka nini nchokirete nyuma ndareke kuraja na ntato ingi nyingi kurukinga kurombote kethira ukiumagaruka mutamboni
kwina kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Gwata ugeni wa karibu na idhiria umweko wa Meru Tv ni kienda ngeta na mbere na gukwa ntito tora chumbite kuthwa igi tukinyira na twitite na mbere ikundi mwanya kuma mirigo ya igembe ni mejite amwe na gutariria mathina kathumba jaraba gukorokira bakiaria na andiki ba ntito akariba ni bariritie ithano ira ikujiri nteriu bari romba thirikari ya kaunti ya Meru na iria nene itonyere kubonokia kumana na thina eje ya mparamu bomba gukwa kinya ni mpara na mwe na nyonta mukiri kunja na gututariria nkoroki kundi mwanya mwirio yembe ni basumirite no soke nkatha no tupanga bana kawira mwangaza kwithira retene rira betarire mathina ya bakilokira mashinani muno mparera ya kiara muinyelete akariba mwirio yo monka bakinya kuria nyumose kithaka irionsoro na kinya maruke to soke nkatha no bisieu tukiwe ibwega no ntomantera mami wetu atugwithiritie na thina imbinge muno no tondu titwe muthia na ara tonkene na borana na ugo tiurapio kwina mpara nengwete kyamara ene dara kwaria ne jara kumenyekana ndene Kenya yombe dara to barete kamera ekwete no ntobwa mpara na baba inge baraumia kinyagara totarusi omwe akwa ne baumira na bamwe batora na thina ciakeu kwa hivyo bacho twena mpara na ngavana watoto ririkane anto bakeyako ya kamera ekwete renge motwate haito kontoko mimno ikonto yani torete maruke to katiria ikonto torete nsora to katiria eorore ampara kwena miakena totona ambura totona ketoketa wa ambura hane ibarekere sukuru oru bakiwa kinya kirotarani bo polisi batethera bakiona mnonje ira sirena ntobende na mawathe na kinya oru ne bakuromba nje isomba kwethera ikilolo kirioya ni bombasare egembe north egembe south egembe central tukiwa recruitment police nejete thai na batu twaila setu kuona antu bara batu osiweza ibobe abara batu osiweza bationa na bo batumba weta mbere baraba kuondera bena mbesa ibobe taja tayo bagethera iboyero batu twaendia na betu twe antunkia tugethera na ibetere batu kinyana balema bate konsinda wano to batu siweza batu twena sinitare weto ibario sinitare wete ndawa tweta muntu akandekerwa akerwa kaure ndawa kune romba yakwa kenga bana wetu atolelia skuru sinitare weto ibario atoenda wakwa na nero mbarenge twena kinyanto ange torenge weke wa sibitare twafaindika muno ntorera yetu wetwa maruthiene kwena kiami cha community maruthiene kwena community ryo no teinto birio kinya no mbiburu na kokyo tweka ngabana wetu mami wetu waturetera sibitare ntore wetwa maruthiene wethera tutethia muno no to sibitare ya tutethia bato tuma kalemeko tukauma maruthiene tukauma muomwe tukauma kanjo tukauma nkiri tweta baibario ningi amano tuwasie ndawa enda mama ngabana wetu kawira atolelie no ntubatu tutosiomba atoege ntokia gumbo tutethia akwithira twe murombaira nonto turamurombaira muno kenda augumete ne atutethie atwe twe antu ba mawathe otethio tuona na kinyana beto atwana na swambasare na barabange ba usiomba akutokobira tutekona byo bongena muthini bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kilokero tongori bwanga bana kawira mwangaza ko baleli na kuiba kirero kikyo tokoramba batu tokorombere matai at least batu engekoro ni wisi batu family na batu to watelete family tokeyote twana matai o nyumba mwanto kona roe batu twa kobui o bwekoro kona tai botongi yora batu tokora festare totiora festare nge batu kwanda sukuma ni toreke batu kawe amuae yes aisia batu kawe ibogura dira to nyoniro e mami kona iramu na ikwaria eteke oina no tore meito korona kinyai nyanya tore me na ikwaria eteke ya tore sabu mami to kawe to nyanya itano Keripotera Meru TV kuma kone igembe central beta mukiri onkonja
Pwega sana mukiri wa konja tutitana mbere ya tori na kariba thero rojini Gembe Central iboritwe gotigira ithima na itetema bitego tumirwa bobo inkroki motongeria wanduki mbithi Daktari Martin Kimathi norete thirikari gukari itetema nontobwa wagi ibwambura na ndoji murithi waba na gututaria inkroki zile chemichemi zote za maji all water catchment areas zikuwe protected ili kuhakikisha kwamba mito yetu yote inaweza kuweka maji na kulinda maji vilivyo, ndivyo tusikue na kiangazi wakati unaokuja, na zile chemichemi zote na mbwao zote ambazo ziko karibu hapa ziweze kuwa na maji kila wakati. So inabidi sisi wenyewe wananchi na pia serikali ingilie hapo. DCC Gembe Central pamoja na komiti yake all water catchment areas zikuwe protected, na kama kuna watu ambao wako na tabia ya kuiba catchment areas, wale wame encroach katika water catchment areas wote wachukuliwa hatua, ndio tuweze kulinda mazingira na chemichemi zetu zote zikuwe sawasawa katika Gembe Central na katika Meru County yote, ndio tuweze kuwa na maji ya kutosha kila wakati, na hii bao ya hii shule iweze kuwa na maji kila wakati. Itokuelewana nto beto? Ndawere atire nto beto itetema marimba na mniera na uno mwabanyaria ibo ntwekete njoka ayeka ingangi ayeka bira byombe bye kenda nto batete kuliana sawa. Kwa hivyo baraba kale maitetema baketa Mungu ngwa na akathura na kiangazi kikeya kapo na kiangazi kikeya bwe. Kwa hivyo tutomo ngeto kali tetema byeto kila kwa baba yoke ibatweka anya kenda tumba wita sawa urakwagirite. Na ripoti ya murithi wa bani roba kuthwaigi tukinya mothia joantezo cha Meru TV thai mwibweka nutuba kuchika kanya gaku ukaraithiria Meru TV rito kambita Gloria Mwirigi ithrawe na utuko bobo gende ngakromba utekethirwo kimagarukani untunyimenderekete kuraja tuketha tukigwatanira o kairi kirimo ubango jwa tuigikane.